Дегеней. Ауыл дегеннен Ғысман шалтыратқан еді бүгін. Сен міне ол? Әстағафирулла деген. Көрші тұрында алай демелер енді. Ол болмаса, үйірт жерге кім көз қалақ болыр еді әлі. Ғысман ол менің үйіртқа да, менің инструментларға да қожа болғандыр. Өмірге мені білен үйаршып ешеді. Мені күннешіп ешеді. Қазір бүтінней еркінlikке шыққандар еді. Сол үйіртті соқларға бүтін жүнді кіші таба алмадың мұны дейсің сен, ә? Шығып кеткенге бір тәулік. Мында енді мені яманлай да баштадылар. Ай Алла, қоян келіп шықтың сен? Неге Настының халатын кидің? Болған бұл. Тәке келені қалдырып қайтқан бет бұл? Кәжем әкенге. Әтей, не қайда? Пап, вы помирились или нет? А мы не ругались! Мы не ругались! Мансур әфәнді, Анастасия ханым, мен сіздің қызыңыздың, Эльвираның қолын сұрарға деп келдім. Пришел просить руки вашей дочери. Так быстро расцвело. Как говорит бабуля, коя що бабу тормыш. Ой, неужели уже замуж? Эльвира Ишмуратова. Фу, ужасно. Хотя я еще согласия не давала. Ну и отказывать как-то нехорошо. В смысле нехорошо, блин? Как будто он меня гулять зовет, а не на всю оставшуюся жизнь с ним прожить. А если не уживемся? Развод? Ну вот, жила же себе без лишних мыслей. Теперь думай вот это все. Навалилось прям. Наверное, это и есть взрослая жизнь. Замужество. Вот так с утра загоняться, вздыхать, думать за двоих. А потом думать за детей и переживать за них. Правильно Бабай говорил. Үзең әни кіші болғаш оңларсың әлі деп. Все. Близится момент. А может, я слишком накручиваю себя? В конце концов, что поменяется-то? Просто вместе жить начнем? Нет. Нет. Все-таки семья – это ответственность и обдуманность. Алло. Hayırlı erkek artık.
Уятмадың мı? Нинди қоршық. Ты о чем? Сен үйленішкеш, мен сенің қорсаң, сен менің қоршық болабызdır енді. Ато, өзің мі, жемеші, матурым, бегерек, бітін кіші айта тұрған сөздер. Әйме? Том тишігіннен сені бұл сұрауғына қойғыртамы? Ты серьезно? Ярай. Шайырдым ғына бейт. Соғынным да шылтыраттым ғына. Дежурсыз атоғын ішлемейді мен. Аннан... Сен әлі жауап та бермедім. Міне, бабай. Принес. Hadi, молодец. Hadi oğlum, ben hemen sana vurup kıyabız da. Yürüysün anları sebetin bile. Samarit taşkan gibi. Круто. Бабай. Sepetini korap yürüyemem, maylap bana bunları. Anladın mı? Nerse oğlum? Әтті батыр? Әтейін кібікlerini iş batırı değiller indi lan. Күні түні шийлер бейт. Кірді ме? Кірді. Трудоголик екенін білем. Сабантуйда побеждал? Сабантуй батыр дейсің міне. Күрешті отан ешақта, күрешті. Күрешке ұсталық біздің нәсілде бар бейт оның. Мен өзімді әлі ешақта бел бермей тұрған ем. Анадың? Чё? Как это бил бирмим? Міне күрешті шулай дейлер. Белге сүлгі салып күрешелер бейт. Татар күрешінің асалышында бел берме. Міне күндешің сені лығытып тартып кетіргенде де шөгелемеске керек, анадың ма? И все? Болды дейсен, а все. Сен бейт күндешіңді жеңер үшін еме, оны қысып кетіріп, жерден көтеріп, үске шүйіп, сырты білен салға дейсің, анадың ма? Охо. Күрешке көп сабырлық, ұсталық, көп күш, һәм шүғыллену, тренировка керек ол. Оттағыда күрешші боласың. Мен өзімді көп нәрсені қатырламасам да, яш шақта күрешкеннен рахатленіп, еске түсіп отырам. Бабай. А из меня күрешші получится? Конечно, получится, молодец, міне бейт. Әу, қоршық. Алмаз. Ошықтырма меня. И не отвлекайся от службы. Все, пока. Эльвирочка наша. Это же в садике бірінші чыгыш, помните? Шунда бірінші тапқыр жырлаған еді бет енді. Ие. Бигерек тез өсәлер енді балалар. И не говорите. Уселер. Но для нас они всегда будут кичкене балалар. Впрочем, как и мы для своих родителей. Мария Рахматулловна, я ведь, когда в Венецию уехала, переживала я очень. Уйладым. Күп уйладым. Что вы подумали обо мне? Что дети обо мне подумали? Мансур нәрсе уйлады. Мансур нәрсе ойласын енді. Бір жылды ол.
Аңа сөз әйтерлек түгел иде. Шо, синең яныңа барырга булгач, йөзләре ачылды инде біраз. Қара нинди хәлләр булып алды бит, Хәлләр дигәндән, теге безгә килгән амбаллар төрмәдә. Айгөл шителгә тайда ахыры күренмәде. Улым, баруың турында бердә тәфсилләп сөйләмәдең. Сөйләле. Нәрсә сөйләргә соң инде? Самолеттан ничек төшсәм, шулай киттем мин. Жуынып та, кырынып та, шәчләрне карамадым инде, киттем шулай. Вакыт юк, ашыгам. Вы знаете, как он на выставку приехал? Вы бы увидели. Зашел. Костюм киген, кузелек черные. Очки. Кара очки. Красивый. В руках огромный букет ромашек. Как ромашки в татарче? Ромашка. Ромашки. Зур, матур, букет ромашки. И прямо ко мне. Туп-туры. Килеп кирдем тегендә, күргәзмәгә. Ерактан гына Настяны күзәтеп йөрим. Но янына килмим. Шуннан. И тут он подходит ко мне, берет меня за руку, целует, поздравляет меня с выставкой и вручает этот роскошный букет. Молодец, Мансур. Кажи Мякин, теге кәҗә янында бетерелеп йөри, кулында 2 бокал шәраб тоткан. Имеш фуршетта сыйлый инде. Настя ржайган инде, довольный. Но яннарына килмим. А Кожемякин тут же подбежал, хотя до этого даже не подходил, как и обещал. Молодец, килен. Настя сизде инде минем анда булганымны. Түзмәде. Үзе яныма килде. Карап тора миңа, мин дәшмим. Кулымда кичкенә генә букет. Барышлы бер киоскта алган идем. Сүзе булмагач, бу миңамы ди? Килерсең дип уйламаган бит инде. Мин карап торам, ул миңа карап тора. Шуннан күзләреннән яшь килде, җылый башлады. Мин ашыктым ди. Китәргә уйламаган идем ди. Яры әле син килдең. Ничек кайтып китәрмен дип аптырап йөридем ди. Менә мен әйтәм. Хатын кызның акылы төштән соң әле ярый бардың. Кәҗә нәрсә дисең? Ой, Кожемякин сначала сделал вид, что вообще не замечает Мансура. Вот просто игнорирует. Меня все уговаривал остаться на выставке до конца. Еще на 2 недели. Я, конечно, не согласилась. А потом он начал угрожать. Говорит, ни одного заказа не получишь. Мансур не дисең? Мансур, нет, он же у нас не конфликтный. Он кычкырасы келмәде. Кычкырышасы. Да, кычкырышы. Талашасы келмәде. Нет, он спокойно просто... А мен әйтәм, что ты смотришь на меня, кәҗә? А? Мен әйтәм, все, Настя мине белән кайта. Попробуй, мен әйтәм, тагын бер этлек эшләп кара. Карап карарбыз, кемдә козыр барлыгын. Булдыргансың, улым. Шуннан соң дәштемсең? 2 сапога пара. У вас нищее мышление дию булды. А я же могу постоять за свое Гаиля. Я взяла бутылку и налила ему на голову. А потом как дала пощечину. Ой, простите, Мария Рахматулловна, я вас обрызгала. Шуннан. Настя, тегенең башына бер шешә шәраб сипте дә, тегенең ягына берне шап.
Менә синең көрәшкәнең күргәчләгән уланы. Көрәштем дип, аңлайшлы итеп, кистереп әйттем. Все, кайтасың дим. Мансур испугался. Вам переодеться надо, Марьям Рахматовна. Гафу и тегес, я нечаянно. Хәзер. Мә? Гаиләңне карый тор. Оба, усал нәрсә икән бу. А, что говорите? Юк. Ничего. Гафу и тегес, мин ялгыш, Марьям Рахматовна. Ярар. Менә шулай шул улым. Хатын-кыз дигәчтә сүзеңне җиренә җиткереп әйтсәң, аларның кайчан юлбарыска әйләнгән сизмәй дә каласың. Читтән караганда нәфис кенә булса да, аларның характеры тимердән. Булдырган килен. Молодец. Үзем дә аптырадым. Бабай, там Госмановый пришел. Объяснено с кашахра. Әйдә тизрәк. Ярар, хәзер төшәбез. Менә хәзер минем хатынның характерын тикшерәбез инде. Әти, син кызмайын диеме? Җайлап кына сөйләш. Күрше кеше бит. Но бит инде аның белән җайлап кына сөйләшкәнек. Һаман шул йортны алам дип йөри икән. Әйдә киттек. Meryem, күрше, ул кадәр бетеренмәле. Кайтам дисәң, үзебезгә кайтырсың. Ни әйтсәң дә, без бит күршеләр. Нәрсә, Госман? Әллә хатынның кулын сырарга килдең инде? Кирмәс бурын үрелгәнсең. Күрше, туктале. Ни бит әле? Күрәм мен ни икәнен. Харис, тыңлап бетер әле. Тынычлап кына сөйләшик. Мин чәй куеп җибәрәм. Туктале, Мансур. Чәй койгысы менә монда. Утырышыйк әле. Сезгә әйтер сүзем бар. Әйт сүзеңне тизрәк, нәрсә торасың? Харис, безнең йорт янган. Янган. Кашан, ничек янган? Бөтенләйме? Кем яндырган? Бөтенләй түгел, күрше. Верандасы, кухня ягы, бераз түбәсе. Капкасы тора. Капкасы калган. Капка имеш. Мыскыл итәсеңме син? Гомергә миннән көнләшеп яшәдең. Куангансыңдыр әле. Бакчаңны зурайтырга җир бушаган бит. Син күрше дәшми торгачта бигрәк тагын сөйләсәң уйлап сөйлә. Син әле бераздан Госман ут төткән дип тә сөйли башларсың. Гомергә шулай булдың. Башкара алмый калган эшләреңне гел миңа сылтадың. Бакчаңны корт басса да Госманныкылар кергән. Үләнең тапталса да Госман таптаган. Инде Осман булгач мин сиңа Иван дип эндәш алмыйм бит инде.
Соң енді көршікәйім. Жеттімі сізге юқмы? Тоқтағыз қазір өк. Харис отыр әлі. Ғымыр бойы шоқмар білән тоқмар болып яшайсыз. Ярышып йұрт түздіңіз. Ярышып яшадыңыз. Ярышып ғыбыр еттіңіз бейт. Малай шалай кібік қышқырышырға бәйләнішіге гіне тұрасыз. Қойшан ақыл кірер өзіңізге. Қойшан өсерсіз. Көршікәйім, менім хақта нашар өлі көрме. Сізнің юртқа кіріп, ұт күш шығармадым. Мешігізні текшіреге кіргенде де, ұты сүнген мекен деп, икшер тапқыр бұрылып қоры едім. Өзің білесің, темәкі тартмайым. Ғайыптың ізлеуден не файда, Ғысман? Шылай. Моласы болған енді. Не десең де міне йұртсыз қалдық. Йұртқа страховка болғандыр бейт, әне? Страховка қойғысы міне мұнда. Ғымыр еткен йұрт бейт. Міне нәрсе, Ғысман? Харис. Тек кіна отыр ерлер сөйлешкенде. Мен сенің, Ғысман, аферис екенің білем. Аны меңіне түгел, аны бәтін ауыл біле. Чөнки сен шыма, Ғысман. Мен сенің білен әт білен мәшесіман ешесек те, мен сені көрші боларақ өтәлі көрем. Сен мұнды ішке бұра тұрған кіші түгел. Мақсус та, ялғыш та. Миңа қорап тұрырға қалдырған түп негізігіз бейт. Харис көрші, менде сенің түбәні рәтләрлік бәпкәләр, түбә қалайлары бар. Мына атназағында малайлар қайта, 3 күнде тәпәшләп құябызаны көңілсіз болып тұрмасын. Хәзір, сізге түбә яптырғандай, йұртқа яқында кетірмемесізні. Соң, өзің қайталайса, кіндігін асфальтқа бірікмәген бейт. Кіші сүймеген кіші шекілі, неше айыл зимагурлықта жүрейсің. Енді міне, йұртың да түбәсіз қалды. Қайтам, тұрам дейсәң, ауылда үмә жиып, 2 күнде ясап беребіз түбәңні. Қайт қына көрші. Айт мен десем. Қайт мен десем. Мен де 2-ші елға шәһәргә китәм, түбән камыға, ұлы малайға яшәргә. Мен ағына ауылда яшәргә демәгәндір. Әне түп негізде түпшік малай қалыр, иркінләп. Сені кәне шулай буш тұрыр. Мен бұл хәлгә тынышқына қарый алмайым. Сенің йұртың буш тұрса, мені кеден ятим болаша. Көрші, Харис. Іттейін десең, Ғысман. Дұрыс айтасың бет. Туған негізіне ташларға ярамағанға ғибрат етіп шыққан яңғын бұл. Хожасыз йұрт жай искіріп жемірлейінді ол. Жай яны біте. Жа яңа хожа келе. Өзі біз ғайыплы. Тұрмыш қуып, шын тұрмышын асылларын ұныта башлады бай. Ауылға қайтып, тыныш қына яшайбыз дегенде. Әкім сізге қайтмаймыз дейді. Біз кешкен ұтлардан соң бір пожардан қорқып қана тұрмабыз бейт? Нәрсе айтасың келе. Аңлаты бірақ сөйле олым. Ғайла ишайды әте. Балалар өсіп жетті. Барыбызында сыйдыра алған түп негізсіз болмай бет енді. Яңадан матурлап зор айтып ішлер біз. Жәгі резиденция болар. Настяға да орын керек ішлерге жер жетерлік бет. Субханалла, ұлым. Міне бұл сөзіңе рахмет, ұлым. Аллаға шүкір. Маладис, Мансур, маладис.
Oğlum, Allah verse, alay bulay iyi sala kalsak, mine bu bende bile ikradağı kıymanı bir 3 metre iterimiz öyle yemin. Yarar işlerimiz. Men şeyni koyup jiberim әле. 6 metre itip yasağız. Sözüm yok. Koytığız gına. Siz mina da көңілсіз бет қарыз көрші. Anladım Osman görüşü kaytırmaz.